Nonsia abo o my Ghana de shemu nyina jomo makwaba. Ediba DLFM 106.9. Emana son sense mahodo a. Ya boa no se no menu sen ka se bo sisi nkonwa de mu nkyeremu nyina da epa ebesem. Ne ye ka mo sense mo de ya boa no se no menu sen ka se bo no. Ya kriche ni nyina da agogu yen abefo tentan ka se ne so am. Na ye dlfmonline.com. Eno wa chinso ka se bo no enem DLFM yen app no ena bio. Tuning app no so yen Facebook and YouTube ni nyina da eya adwuma. Na ye DLFM 106.9 kasi boy e home for ni any videos awodo nam so am me wo fase champion tela da menteno wo benya bi ahwem wabje nkyere ne so emere sem ye bagya kenkanya na eye Facebook no so at DLFM 106.9 wo ba wo made na wa comment na wa hye ne dwumadie afoforo so anyemu echefam enumere ensem titira ebedi kasibro mu akotene bi ane sei ida ne ba kire mu awasante manta akopie mu kumase am Endrada o my Ghana yes national team blasters akaya ne Panama emnante ne kosi ye no eho ani gienti emlanim nim baako a efini wanya mfinhia no edonu nsia 26 years oyelo ye ni Ghana ni abaya o ani giamro so wahwere ne nkwa yede mu kire mu ebesem kasebonum Nipeko bi atwahwe school for more Christ the King Senior High School no wo boaseso no nam so ma school mo framienu April emuedin na ebefro oboase a ebegina mu ankra boprement na meka sei Ghana for baka ya nansembe to dwa sei Ghana mampeni yam papa John Edura mani mahama eden krata kwadane ya mansan kubata mechiro yiwa mpeni fo sei emene bi atwam Transatlantic Slave Trade abrofe basesa Ghana de hye na bi man oma mo ho ade aka ntana mam kwaye adwumade kunkum bi saa ni senti ye pempetesi gasa saa bonom didiye no ebi nsi bio ne wo mo ahyem kekra enkra boprement na nsamban ono aso afo hwe o man Ghana na ma no ketangudie so ede atodwa ede afa saa ensensem no ho Osofo na shadi so ahonsam so ede nsam atodwa echemu se eye no fee stress eye policy no enya ade ekabia ewo honom ede man fimpimienu ne aduonu ne fimpimienu ene aduonu nsi academic year na ebeto dwa se chairman wontumi asante mantem titena ni dima MPP amanyoko no ne stronger than apartheid papa yi beto dwa se ne ensem bank ede jezenna data kramawo ekwaje bosia chenchirenchi ne bo na eden pam nanso ekoye fakadam nsemi wo court na make say imranim for de ensem kodan court say won be chese omo maden anyanti asema wodom na deja kwasibo ne beka ne say pre-bargain enya adwumanti court ahye say womo hwe omanim sengo po ya adoma kita won sabo so metoso nsia womo fo mo chechirem emetudwa Amanse Central Assembly for Akwakobie Fire Service Building a eno no mo yensesie ede mo ewo mensnini na make say control and accountant general Openi pota no kwasi Agyei akyeremu say eni baba bodo baye mpema 9 public sector workers chesam kwajeje bosia muntua o amana yesi one time be yire mrem e wo manyim ensama no pina na kan yesi nkonwa beso mo say enumre no nsia kase wo die lo ha nsia ekyiri po enkura kasa fidie so na ye ka mo say adwuma cross nkubi abo manyim na hodwumade o mu die ne say mo bo live band ye mfide na papa ni bia mesrew dwumadie bia wudi a wobehia nwom wase no eya sedea fa beda yen edikan bia na wo wade say ya wedding say ye fia wade to nsa frɛ ne mesomsompa eno wachi nso ye na ba fia ya sede say besom wo bia wudi wa woda birthday parties ehyamudia hodo bia wobehia nwom wase no fa beda yen school na wakwa wo pon ho na graduation anase wasua adwuma pon ho anase bi mpa nsɔre ehyamudia hodo a wobehia nwom wase no fa meda yen na first group band yen somsompa Yes, Ramo yadwumade ne hote pa yedin no ene se fair group band ye boy adwuma mapa na ye wo quality a year sound pam the sound no papa ni bia nyamode ni nya no fin sound da bi kra ye sound so professional instrumentalist ye ba pa ni ye bobe guitar ne ade na be hu say yes wa fili fm enwum bia nso ye ni moto ene wa chinso ye wo quality instrumental ye be som wa medofo yi wani beje pam upe ye chi akwanya ye watema committee 22 ba roso inside honom ene wo Yahuma ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 Open supapa dia na enoa eni Lumba supa insu amansani na agye atum se yesansa wono matimi bu adwuma ye ewo ni peduanim na senhyemude bi na wo ya na se wo pen dudu etu aton abetimi afrem penifo 0549
089685 and 0549436616. Now we'll call a young can be Hanumodia was so distributors be brave. Oko dance my Madame Abanyami Chepiemo ho adjacent Lumba Sports friend on 0557349401. Mama Vig war fan call sports adjacent to Nasi Washing Bay. Friend o 0500680783. Brakwame wada common circle station Obanyadom Choba. Friend was 0244094793. Madam Edith Kusi Dowenya or Opsi Central University. Friend was 0246601004. Nana Central Pokwasi Odumasa was satisfied water depot. And no Eben Government School. The friend was 0592317481. Auntie Emilia Watama Community 4 Secondary Joint. Friend was 0540423201. Madam Patient will Ashai Mano will Agege in the next. Friend was 0543499035. Peggy Mami Business Center Ewa Shine Mano will Ayako Junction the Urban Police Barracks. Friend was 0243330836. I can come for Ben while you're saying Kunya Besuma Nimreno. A dear major saw your offer or say a dear your diwanf at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mahutedin and a bunch of the banana or Tafrita. Many more Faseba. Adjoa Agyei Sikapa. Ye die when you buy ya de Casiabono, H. Mancasa, Ebesomum. Nansana no, me wa fase rose gold. Usi dear Casiabono, a ye dear bad, dear. Ama ebana nsempati amamu nsem dia kase body hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitumlike ne hia yen ewo Facebook and FNC YouTuber eye DLFM 106.9 me wo fase champion tela da maintain kasebo no o de homfoni any videos ahodo no enam so a ubenya bi ahwe oba na wo de wadwenkyere no e de ato ase beje mra kenka de amawo wo wie nso na wahye na afoforo nso enya kasebo no mu echefam yansha kasebo na se ne yemfemfro my Ghana ya sante mantemu awareho esemum enkrabato dia kasebo pronso anumire echirimu am ababawa wanya mfinhia no aduonu ensia mechire 26-year-old private legal practitioner mnanim ni ye pa wabɔ homa omanyim yagina tum sei oyem mnanim ni a twtwanyi ni pa wo omanyim enka ne chirem sei ene yandrada emra wo mai Ghana ene Panama aman no egina kono a tese na ne nyina efa FIFA World Cup dwumadi atodwa wiase nyina amama ya hodo a wonem na gukansie akwahia mu esi akan amama ya hodo miensa Mexico ene United States of America and every Canada no ekoso am na Ghana nrada ya ne Panama gukansie no emu yiri se benta yesi akan majesen yesimedo kwana so de musa naja rafre ne de chesen yesimensia kan ho na ya boama simenu ma wetwem akaba akopɛ ena grana mnante enya kwanya nene atopreko wempo de nya atopreko chese bobi e kwa na mo cross ne tawu ne kuwa ba ena grana maye ne mnante wa ni gie wo krom jesa manfo filifam pam nene nkabeto dwa sei aba oba ko ne din ede Sarah alabatete abayai emnanim ne mapa chese omanyi mu kra mpenifo gi ne tumu beye ubeka ye Ghana Bar Association ho no afi ba kompantam ni pe na mo gi ne tumu na sabaye ni made pam Faculty of Law ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology abaye wa binye papa abaye yi gina ni saa ekire din adentia Ghana nkunimdie no ehwo ni jam no so watwahwe na de na asie na kan ni chim sa Mr T wana nyankufo nyina chese Ghana ya match no manfa ni agro woni mo ni Ghana football papa chese nyagum adwuma keto akram na mo kire mi say Ghana Bar Association ku no obeka ya o my Ghana mnanimfo ekuo no ho no chese afi ba kupentem ni o afi ba kupentem ni no ye look oye obo adwumaden adema O&A Legal Consult awo manyim na mo kire mi say na one na nyonkofo ehwe Ghana match ni bi na kan ni kire mu a na mo hwe adwumadie no Standard Hostel na no eye private student hostel bom so
ewa Santimantem Kumase eno no wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology campus wo no mana na mlante wa ne mayayi wono ma atwa sha mo hwe match no na Ghana fo ba kai kwa pada de Lumba yie no bom so ehwa na yemdo na akoda ye na nka ne kirem se match na mo boy ya na Ghana fo di nkonim no abaye hwe bia na ne jani jamro so abotwa hwe ei wonsori mu won pagya ne brikatente ekopie mu ewo nas chesane aresabia omokodu ho no mo a doctor fo gina no so sema pode ade anum 45 minutes wa mu kirem se abofra no akomaya de na attack no cardiac arrest ni bi ache no chese wo gine hu bia da enje doctor fo no tentam bia da ye dom betumi aye bia mo woyi ya bode the doctor fo no betumi aka kira Ghana fo nyina ne say ye nua ba ya ne din ede Sara alabatete odaya wansode eti weni arho sema Andrea da o my Ghana senior national team omo ko bobo ma Ghana ni ji aba menanim ni afi ni wa hya brabo ase foforo 26 years pe team akomede ache no wato ya anom ewansie do weni arho sema enumre yi yade esomudisika de to dwa no arho sema na aba ayo wo sema na aba pa say ya bobo awie ma Ghana din kwanim ye emi ya o emi ya pa yankopon fa ne kransie pa yanto akase bo no so Yantoa Kasiabone so na school mo from mo Christ the King senior high school no wo boase wa Santimantem imprempren de yade omo wa ya sabi omo ja ya hwe wa bra nipekuo bi ekoto hye school mo frane so no mo chema nipekuo ye omo firi pomposo akapori so ene tutuka ene omo de sikan ekodi agro wo ho no mo mapra school mo from yenu asese omo wa ya sabi omo je ya hwe na basabasa ye esiye ewa bra final year student for etwa last paper and ye ni jabo moji omani na nipekuo yi ebo modea ekoto ede shombo so na headmaster edema school no eye owusu jima ekasai echemu se imprem bebre ni ana ye nipekuo yi abomodea ye so mo beto ahye ye school for mo Christ the King so na hwehwemu amu ye no ebehu se ya de a ase school mo frani bi ekakuo ne ho asoma ye kuo gang ana chesomo ye sade na mu chema omususu se ye school for ni bi eka ha no mesan se prebebre ni ana omuto share school for ni so ewo school mayo maje so mbetete eye mai wo mu wo school ho no na emom cadet for emom ho kwan kra na ya de omubo omodia ehu eye cadet mpenifo ni bi omo ade bi omo ba na omo beto share school for ni so ana ndi omapamo om ni ade no ana omu hu bia ne sabasabasa ye no ekọ so omo pra eye school for mienu na se no sane nneema esifa akọ ye school fu wo ho no ma chechefo ene eye non teaching staff ni nyina no adom yam hwehwem ye person sa adenti ana obube fra bonten so atimi awura school mo number 2 ahye school fu so no nam so ma school mu France so no atimi eprepra ye pa na headmaster kasa chemu sa ya dia police fu atimi aba hwe san hwehwemu ebetimi akoso na eye nipekuo omubo omode atoshe school fu ne so no omonsa ebetimi akawom sesia ne de nya de omatimi achi obia na emomtimemfo ni bi echema omubetimi aboa amasa nipekuo no omatimi achiwo ene ne yefi oboase akaporusu tutuka ne mpatam na ye giremu ewo nkran pompone mantem na Ghana fo bekaya abaya abosum gakrantam ni ene Ghana mampeni yam papa John drama ni mahama efato no ho so se ogina omai Ghana ne nyina namu ene bibimanya hodo nyina nimu ede nkrata akwadan wiase nyina nkabomuku meche United Nations say emri bi atwamum krasibro ni firi ni memu eba bibimemu ene ebedi agro bia sa agro ne yefa ne se koto anhweto agro nya agro pa etumma nipa fon na nyina ne se o majuto nipa ewa bibimemu Ghana de ye ho kadwem papa na wone mo kirem say abrofo dwumadi ombedi ye no mo hwe wo pa na ye brante wa wo ho den pa kantena ho ama mabeton ede wokọ na de ba kwa awre ho ne se obi wa okra mpa o mo de chale wote ene to no firi na wo fo nchen ebi zira jese snap ba ko pe apetehia katoa mabeton ni pana de ne kọ ye kwa ne de wa kogu baabi tesa ho kire e ma ne kra mpo de edu obi kra nsa buo sumpa ye moa no na mo nyina da ho de mo basasa ma Ghana fo hu na tete ya
ebinsi wiase da Ghana man peni kyerem sa de abrofo no anamo abrofo no tue ne ade a musua na mon eya widie na tirimodin to man ya besere wiase amansa nyina sa na mo tu omu titia bibiman no o mapa ye kyew na mo san so mfa empata emra yen ne ente ase sa de omde na ye yenti no omo pata am yakoma ato yem na mo mode akoto aba ewo bosom kakra ntem ni ema wiase amansa na nkabom ko gitu mu sei anamo tu a Ghana man peni edi ebiman ahodo nyina ni matu ni yade yade pa ntomo so ajatum yeboa masa wudisem no ebi nkoso bio ewo wiase da sansensem na ne dwumade ato dwa soronko tesena bi man kabom ku ahodo ni nyina mpanifo bankran na dwumade na to dwa no opanipo no ye oman ka no soafo a ohwe oman ne ma no ne nkitan wudie so mekire foreign affairs minister odokra ya nso no ya de hye mo no to ma hye betwani oniminyamfo Samuel okugyeto abrakwa aka se kirem se oman Ghana gina ya nanso ne ya ka kire wiase nyina sei sa na montu abrofo no tuye ne ya wudisem ne ne sasa abakwasam fon sa na afiri honom na ya huni sei oman Ghana sa na mo bane abrofo no betu ditia bibiman no twam ka bia bi nsi biewu ne huni sei fa ahodie mapa ekoso a sa na mo fon no yente ho asem kra bi mamu biokra ode se de tudwamra inhyemne chenchencha United Nations mperifom ka biewom ebe hye mo nkra bopurema ntem ne yawada yam na ye aye homo so me de toso du nwotwe ewo mfempem mienu ne aduonu ensiamu no nyamfo Samuel okudwoto ablako ekirem sei emperifo mo abia mo ka biewom pa na ebe hye yi omo bo adwumaden ahwe sei anamontu a Ghana mampeni anasa Ghana o mampeni nya papa John Dramani Mahama ejina bibiman ka ye nyina na mu atuo ne yade beso abapa na o man Ghana na bibiman nyina enya so mfaso oniminyamfo Samuel okudwoto ablako ekirem sei enkitahudi omudie no ono beso mu gina omo na so pa na ma atentene ne eye adwuma edima bibini efisabe obi ya ni patuntum a onseye eba ne sana broni wo panipa na ye adwuma no abato ne sa akoa emesunsuan so bane ni papa mo ho ode anko betumi aboa na ka enya ho ode soronkoma bibiman yakoya ne mpuntu wo befo mo do mo kɔ akwatete won ena wo hwa France man ni mama hodo amusi akanya bibifuo nko atum ne gina mu ena mo hya yensa ne nyina bibifuo nko ne nyina ye sa ayi nko asum toto ya na kɔfa ha we nyina de aba oniminyamfo abrako ekirem sɛ anamapa mu tuyi wo mo hwa ne mu sɛ sa injustice anasete teni pa fa ahudie so na tanchia ayi adwuma no bi nsi bio na mbetumi aboram de jepa gu akwam ne yakoya ne mu no susan so patumi aba na sa ahokyira Ghana fo na bi ma nyina hu ye no ebi nsi bio obi memodin sem sei atudwa e wodwumadie no ase. Your Excellencies, the significance of this conference extends beyond the discussions over the next 2 days. The decisions, recommendations, and partnerships emerging from this meeting have the potential to shape the future trajectory of the global reparations agenda. We are therefore challenged to think boldly, build bridges across regions, act collectively, and move beyond historical recognition towards sustainable mechanisms to address the ongoing effects of historical injustices. As President Mahama has emphasized, no single institution, nation, or region can advance this agenda alone. Success will require partnership, shared understanding, and sustained commitment. It is therefore fitting that this conference is being held in Ghana. For centuries, Ghana was held as the headquarters of the transatlantic enslavement. That is why Ghana hosts the highest number of forts and castles than any other country. But today, Ghana is transitioning from being a crime scene to a sanctuary for healing and reparatory justice. Enie nansembo beti anese ne pra waya de pa wan hwam frisabrofo na diabropa na eno achi na oniminyamfo Samuel okugyeto abrakwa kirem sei about omokoto ye no United Nation anase na UN General Assembly no ekoyie pa mo nyage to mu sei anamompa Ghana etuni anamompa papa nto mani agi bruta etuwe nyina kire se Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama ogina mu ne gwa badwumaden ade asom ebima nyina nya Ghana nko efiri sabe eka onentia na aka to na kwanya abrofo no de yafa asom ne bi atwa mu no enye wo setise na nka nya kura kono magu ni pedi mazini sabe nkonso chen de tu nipa na ne nsa de obedi kura ni ho na de nipa nam poso omo de na kwa no bi bra na wa ya mrepe no mayi na tropunu nam de ama nam se nam enwi nipa nam ade adea nti o kirem se eyagudi sempam
na amamompa Ghana mampeni etuni ya depo bo Ghana mampeni abaso ene wa chenso United Nations for mpenimfo asamrefo ni nyina dobo mu nyina abase free say wo man ta kire anka na mompa Ghana mampeni pese otu onu kan nya dwuma oda o masese o mu nyina ta kire na mompa we no mutuo na boa na o man Ghana ni wiase bibi man nyina no o matumi di mpatasi ka bra yen na ye hwe hu ni say de mu kai ye na na sa na mompa anoma mu tuti aye ne ya na mobone no mahwe hu ni say bi ensi bia bi mamu ha. Your Excellencies, this next step conference is truly a historic moment. Just a few months ago, on the 25th of March 2026, His Excellency John Dramani Mahama led a landmark effort, mobilized the international community with inspiring and courageous leadership. And on that day, collectively, we made history by an overwhelming majority of 123 member states voting in favor of the UN resolution. UN resolution A/RES/A0/250 was adopted, and today the United Nations record acknowledged that the transatlantic enslavement is the gravest crime against humanity. A major step forward towards the restoration of the dignity and the humanity of our ancestors. The adoption of resolution A/RES/A0/250 marked a significant milestone in the global quest for reparatory justice and represented a collective acknowledgement of the gravest tragedies in human history and their enduring consequences for Africa and people of African descent. We commend our bold, our visionary, and our dynamic leader, the African Union champion for reparatory justice, His Excellency John Dramani Mahama, for that sterling leadership. Instructed their foreign ministers, their permanent representatives and ambassadors in New York to support this resolution. Na nekura mo no eno numinyamfo Samuel okujeto abrakwa echiremam. Empenifo adom dada mama ahotoa no bepie mu omanga ne mendo ada ewo nhyiemde kese we enu mu no omu kirem se omani age pass endo na oman Ghana ene Panama ama no ejina kono ewa kwekansie mu no mbedu yepe ena omoka kire Ghana empenifo se wonu behia Ghana jese ne bi na omahye no mu nyina ata oman yachi ne yatumi akon adi nkwenim sebe yebebore bi man so yatumi akon mefisa Panama ama no munya bibifo omo ya brofo nte bi man se ye ba ko mu kirem se South Africa for pet na xenophobia ni pa bonfo omonkan ye ho nanso anamompa Ghana etuni ya de a omoni ajomota Ghana fo achinti nani age pa bwa bibiman mpanifo nyina baso sendra omunyina ye baako na mota Ghana fo achi no man say South Africa ne omonso asan bodro biu. By Your Excellency, before proceeding further, permit me to digress a little bit. I want to convey to all of you Ghana's appreciation for your full support for the Black Stars last night. And I know this is important to all of you here because when I welcomed you at the airport, you all wished the Black Stars well. And indeed, some of you requested for Black Star jerseys, led by the President of Liberia, President Boakai, the senior, who I was delighted to hand over the Black Stars jersey to, and I also handed over the jerseys to all our technical experts when we met for dinner last night. And you assured us of victory, and victory came. But what is even more fortuitous is that the name of the team, the Black Stars, was a name that the founder of our country, Osajifo Dr. Kwame Nkrumah, deliberately chose from his mentor, Dr. Marcus Garvey, the founder of the Black Star philosophy. And what makes our victory so exciting is that the son of Dr. Marcus Garvey, the renowned surgeon, Dr. Julius Garvey, is here with us. He received his jersey and he's proud that the Black Stars is still flying high. Ani ya woti ye ayo swafo no na wo my Ghana ene amanone ekita hudi so no kure ya na e matebetwane edemande hia wanom e wonoton abeto empesu aso e wo fragment mechire vota region ne den edonumnyamfo Samuel oku jeto abrakwa.
Yantua kasebone so no soafo na hwadusua ho nsem so nyonyafo Haruna Idrisu de arehwemu de amamrahye bedwafo echemu se aban no fee stress policy na nya de akabia eda honom de man fimpimienu ne aduonu nan ene fimpimienu ne aduonu num eba besi fimpimienu ne aduonu si academic year no echema sika hudo ne woso mutua na ya de omatimi atwia awie na odinsemi editudwa ewo mrahye bedwam ene ya wo aye homobobosom ne de toso dun wotwe ewo fimpimienu ne aduonu nsia mu anoma rehwemu echemu se ade aban no ebo omodin de to takrade technical university fo anim sa aban no ahofama so bebo modin ahwe technical education no wo man mu no obetimi edisika etimi ede ahyem enu nti na no fee stress na nya ade a ekabia mpo ewo honom na osoafo ebo modin ekasa echemu sa ministry of finance abo modin edisika huduo nina ede ahye student loan trust fund nima eno ebo modin ahese policies ahuduo nina edema free tertiary education program enu mpo na omodema omo asabi omadi dem no nini na betimi akoso ye no sanso ekasa echire say agencies ahodo ni na ebomode aheso betimi ama student ne so no etimi a verify bibia na verification no bibia timi koyi ansana omudi sika no de atum ti hihye ni na nya de omotwentwom na asekran sika ahodo wasa aban no etimi twia edema hye no fee stress policy nim no ade omatimi atwia. Into 2027, the GET Fund will make a minimum allocation of 10 billion to support each of the technical universities across the country, total 100 million. The Speaker would honor that. There is no outstanding obligation in respect of no fee stress for 2024, 2025, 2025, 2026. The Honorable Minister for Finance has made releases adequately to the student loan trusts, which is executing the no fee stress and the free tertiary education for persons with disability. What we do is just authentication. Are you the real student? Are you a student of this particular institution? And more importantly, are you a first year student? When that is satisfactory, then payment is done. So the Honorable Minister of Finance have made adequate releases to the student loan trust and they are currently disbursing. Thank you. Enwachi anoswafo na hwadisua ho nsem so ekasa na ochemu se school for by 610 omo Ghana School of Law enya emfaso the free student loan trust fund ho eno eka modern bo so eboso mbetimi atre tertiary education nim. For free tertiary education for persons with disability, 2025-2026 academic year, 1,530 persons with disability receive full fee and residential coverage at a total amount of 9,837,000. Mr. Speaker, I'm happy to announce that under this government, we are demystifying legal education, and therefore students pursuing law and professional law can now apply for the student loan trust plus. 1,332 students receive full fee coverage loans paid directly to their institutions. This includes 610 students from the Ghana School of Law, the first of its kind, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, in the past, we're told that show us one social intervention policy of the NDC and government. President Mahama has appropriately and eloquently responded to this with a no fee stress as a social intervention policy to support young people to have access to higher education. DLFM 106.9. Eni ya wuti ye swafo no ana hwadisua ho nsem so ewo manga na mo onyonyafo Haruna Idrisu. Yantoa kasebɔ no so na yemfiri adisua sensemu na yemfiri ani fankyire mu court ensensemu na Ghana fo bakaya America krentemu ni otitira ni edema MPP amanyo kronkra bata ewa santemantemu mekire Ashanti Regional Chairman edema the New Patriotic Party MPP eya me wofase Mr. Bernard Enquiries Kwame Bosi yako dodo abona manese chairman wuntumi stronger than appetite papai nensem aso wianam ya twene ha na ya de nam ha na ya de na besia twem kwa na afo ato ye babia nensem ayompo ahompam gine wo manyim sam na Ghana fo baka na nsem beto dwa sei
chama wuntumi anam nada nabraba ne anowo so ekwada dai oman Ghana sika krabia SM Bank akwaji sika putuo bi a be 30 million chese sidisa sika na somu odupa sika na akra mu yedu si chama wuntumi na kase chen no wabomu setu o ma ye nsempi na nsem ya ye kwabra sam na nsa beto dwa sei oman Ghana osofo no ene wode oman atentene ano ono kura ye nso no ya pan lawyer penny mechire Attorney General and Minister for Justice onimiyan for Dominic ayene ede asime akoda court na Accra High Court nsem ni gusu kwaso sam ena chama wuntumi ne nemla nim ni onimiyan fo Nhyiraba akubi ade koda court say chama wuntumi agye atumi say asam say de kono de aduo ne we no eye pre-bargain ena beboa pre-bargain ne beboa free say say de adna ne sika ne de akwaje ehun na fragadam no so de enya sia wia ne sam enti ambesre sese ne ho anya kodim enti asotwe a oman no person de man no ebe ya nka omone ne nkwa bankuro mu na oman Ghana mra na ma ho kwan say ebe se oman no obi enya asem bi na se ko basa asotwe na no odin a emra wa hwa se nipa no ebetume de eye pre-bargain application dia ko na ja oman atena se agbobo ho a no matume hwe aso kakra de ma no ne asem yi ko ye asofo a no hwe a oman atete ne so menti ase de bi no pre-bargain ya nyintum na Accra High Court asem ko todwa na mo gire me say chama wuntumi Mr. Bernard Entwi kwame bosi akonsem no sa pre-bargain ho sensem no make say aso hwe oman Ghana yan atante ne so ono kwansi aban lawyer penin Dr. Dominic ayene oniminyamfo o mo gire me say nkrata no munsa kan de say nza de aye no masuma ne sa enti ni nyina ne say o ma kwatena se no ma bobo hu ba bi a mo de asem no beto na Accra High Court ahye say asem no ye nyina nim say nka chama wuntumi case na ngopɔ ya adoma we de be ye grand finale esene yi World Cup final match no enya semkuma atemuda chama wuntumi atemuda 1 and 2 anka beto ye ngopɔ ya adoma kita won sabo so menda na toso miensa e won fimpi miene adonu miensa mekire 3rd July 2026 na asem no nka temu atwa to beto dwa na mu kire me say omunkodwenwe wan ngopɔ ya adoma bosumedi animu yi kitansa bosom da taso nsia omomfa omo ho nkrata asem ne bibia omagya tum no fa meto Accra High Court anim no nzi dua na mo bia omde susane bodo ho no ebefa na Ghana fo beka ya enfempi mene dodu eyedun nwotwe 2018 ekopim 2022 mechina enfempi mene adonum yenu ena Bernard Entwi bosi akon ebo no homoden ekoka kire SM Bank mpenifo say onya 14 million 302,000 Ghana cedis na ono yobi a oye kwadwuma power manyim se kuaye oya de ye fra no Wuntumi Farms Limited into ohia sika wei e de aye adwuma afa Ghana fo aku akodikuayem na Ghana fo no watua bika na on employment ni enyuma Ghana fo nya bi nye no omanye biaye o na bank ni so de adwempa Ghana ni adwene omanye ho pe Ghana mabunu bi afo madwuma de yama na bosen chama Wuntumi edi invoice ko ye se watoto cars mfidi akro de kwa afumu akoye adwuma nsa na senior man boa ekire din chese wakotwa omusu riyatu omkwakwa ana mu janti chama Wuntumi ni sana wiase de kwazuba ne baka ne se false pretense watwi SM Bank mpanifo na de wato omu nyina kwakwante omu kire mi se anama watu ne yafraka dam enti asema no yabagye sika na legal counsel edema Mr. Bernard Kwame Entwi bosi akon oniminyam ni emranim ni andi apia kubi kire mi se court na jine say wasi no chechire mu edoton centrefo anim e wo court honom. Counsel for accused persons agreed that since we have initiated pre-negotiations, it is only by law prudent for the court to give us an adjournment until we come to inform the court of developments. And by law, we are entitled to 30 days of pre-negotiations. So we agreed to take the 6th of July to come to the court to inform the court of progress so far in the negotiations. We are very hopeful that by the time we come to the court on the 6th, we will have made some progress and inform the court of what issues are left outstanding for us to clear and to file our pre-agreement in the court. The mood of the court and the predisposition of counsel from both sides suggests that we will be able to reach amicable settlement quickly for us to file a plea agreement that will bring the matter to finality. Enti
Any I would tell no any legal cancer, Lanimini or no, a botcher won't to meet you buying our to charge no. The day at the only for and the appear could be a cane. As anti-atom of much between Ufri Honoma, me wafa se kwame ohene from pon ko share ho a ne to ate ane Netherlands for nsa kana na so hyehyehye ono na mote ni nkendi chama wontumi case no still pending enya simukuma grand finale ha ebe chama wontumi part 1 and 2 nya simukuma e monsam ne yade asom hisika hizo Ghana sa bejo obo akra ya nyu David Adjoa Agyei ya to akase bo no so yen to akase bo ne so na Amanse Central District Assembly for akobie Ghana National Fire Service no ewo Jacobu ewo mensninim na sa Ghana National Fire Service no ewo Jacobu na yade a na dan no ewo honom dada na so sese no matimi ayensiesie ahwe se ye fire hydrant ani fire bin na no betimi enya bi ewo honom omasan so aposti eye fire personnel ni bi akohonom omo hwe so omo so no ebetimi akodi djuma ewo hon no mo ne semtrafo atwetwe nkomo na district chief executive onyonyamfo Emmanuel Ben Agyeman ekasa ana oche musta ya de nkita ahudie etimi ekoso sane ebe ya ban no betimi ape eye fire tender ibi na djumedie no kohonom omo so djumedie no matimi edini ye ndi okohonom eye full fire station ase ejahihye bi krabo omo ankasa no ebetimi aso ano niema omo hia nyina na ya de omehwe sa ban ebetimi ape ede ama wom ochirema enkane no se ejahihye bi kra eba agye se personnel no efre oboase fire station for no omo ebeboa o mansa no matimi edumgya no ekoba se ha adwe sansa ansa na oboase fire station for bedu honom no na ejapade pi na ana etimi ahye na emo se mensini na ankasa so etimi enye omode ebetimi aboa mu ye papa na DC efa akwanya ne so ebo eye assembly ene omo kabie wom ne so abason so matimi abo mo homadin ahwe so mo so no eye niam ahodo mo pese mo nyem puntu djuma ahodo ene niam ebetimi abo amansi no mo so atimi aso mase no matimi aye na emomodin sam e de atotememfo nanim echemu so mo mo ho ban na mo hwe se mo so magyapade na mo nkwanso no bibi biara e wo so mo ye hyehye pa wo so mo di so se na ebe ye gya hyehye ma no omo betimi ediso dana odumje adwuma no akoso fi se yato mo ha bia gese fro oboase ana eno so ma preventive activities education ni adni nyina so ekofom kakra because ye ni service for no e wa ha enti me ba ye no nyame adawo ma common fan kakra ba ye no ye de legacy funds ni bi ekoshe ho ama ye dan ho innovation nyina kama ye wi na enuanom se ye finish mo in fact new innovation plan ye two boreholes we no can boom near the fire hydrant amomo in anticipation of certain than no ebeba yasa so aye fire tender bay no so kama SU ana say omo ana na etwe omo no mo ka say ye finish mo and so dey tipempim mo nyama da ma etimenye sika kakra e dey ye finish no e ma mo so mba mo ni age aha ye ko handi over mbe hu de o nyina echi bibi o pese de ka ho a na ene mu nyina ya sa kan ti abom enti enne nyame adaro ma wie finally ye be handi over your fire station no na ye de ama fire service for na ya I welcome omo to say they are now part of us, part of the district na ene mo ahwe abom na acheche district no na de wo say nyina be ene age enti me da masesa maba yes nyame hwa mo nyina DLFM 106.9. Enia uti ye district chief executive ene ma Amanse Central District Assembly onyonyamfo Emmanuel Ben Agyeman na eno achi ana officer in charge officer Zakum Dominic ekasaye echemu se obo Amanse Central District Assembly for abaso ye pa anipa odi omanim onyonyamfo Emmanuel Ben Agyeman so mo so no etimi aya de kese etimi edi amawom na emomo osro bibiara so mo nka om ho bibiara wo so mo timi yesa na ebe ye om so eja hyehye no mbetimi esi anokwan no om ntimi ensi anokwan ewo mensini ye de tumi bi ahye memu from Esro all because of modern mo DC ni assembly no mabo anamo amotu ama ene bibi fefefe sei abepie wa hase minim se journey no enye enre ya na mo hyase history ne kakra say I take some time but nyame adaromenti finally
it is here. And also in almost say any member that fire service the service no mainly the men be personnel be na say nembe make sure say but I see sa facility any mandate abaino edia share year service nimu through the Ministry of Interior. I was say it reach just about every corner of the society no yembra say na yeso yembe share say media say intino meso men kasa be brain meka say ema hwa say ene meso ma be p district mu ha me be som as much as say be a commander beda meetings but no the title keke I am supposed to serve because chief crown was on a chief servant, so how much more me and seeing na abasa ye be na be bonfire say your collaboration everything no ever go smoothly a ban of fire service my education I can be say safety fire safety a shared responsibility into no engineer Enquires so you be here support no every obia ho e bi onso no say this year you say your friend have fire station but technically oba ye modus operandi mo your friend of fire post a fire station standard only that appliance and I say fire tender no nyam buy into no your friend of fire post into no be kan wan need necessary but in terms of the infrastructure it befits a fire station into no as a fire post what we do mostly we embark on education sensitization and no more. Uti ye officer Zakum Dominic no and officer in charge at the Ghana National Fire Service Jacobu Manse Central District Assembly nim na maniboye same troni Barbara Cranton e different sentimentemo ebesomye yantoa kasebo no so na yemwanwura mu penipo no ana wada controller and accountant general Mr. Kwesi Agyei Edensem atudwe chirim say Ghana adwumayefo a wonom eye aban adwuma mechire public sector workers omo ehye government payroll wase nipa baburo baya de sempem 4,000 ana wonom akwaje bosia sa bosia no na za sika ne free eye student loan trust fund ye twene tie kan se SLFT ana se TF edia ana aban adwumayefo akwaje sa bosia no ekire din omuntu eskai opani kirem say Wonu wani ambrese krodom timika se nanum yada controller and accountant general department no any student loan trust fund empany for kapum na kabia oman Ghana abadwuma yefo akwaje busian akoto ne afili fam na sika ese tumi kɔ na oman de boy school for mofra mo kosu ya pon busian na mutumi de school fili fam no muntua no yatuma nam mrakwan so fisempeni se patapia peto na mra na de wuro ntino yatumi atwempanifo piato ade afomoto na Agyei Sika na kire din na Mr. Agyei ade said to dwamra na wonom epa emfinhia pode aduonu hyemu dia ene ya oman Ghana student year loan trust fund no enya no eho fa kese pa no mo poundtoma ewo na ye wada aye homa boss me to so du nwotwe ewo mfempem me ne aduonu nsiamu na ode said to dwo kirem say we ya na mo pa aso ane hwe so de bebo ase be ye kwabra ne kwaje bosia obetumi yatua na Ghana mofra nso a wonom ba modern ko school na mo pa bosia ewo student loan trust fund hormo no wono se betumi aka na se bia obadwuma ye ni bi nkwaji sika ne mamuto na mofra ne kwaji sika e beka se bi ni ho e ba ne se be hadwen o kirema sesei ye mfa ntuma nim se adwuma ma ye ne kakra nkra bo sumudu na akwaji wakatua be kono na ejampanifu ahwianso kakra o mate bi na mo akotua wo academic kakra nka komesa wo kana wo de ne be wuo firi sasabe o kwaje bosene wantua na we begine wantua na yeze magufuto no nya ne saa kra foto nso de ana yenni ne saa ohu enti de mo ye ne mo wanto kirem se mo am de kan de kakra enka sa afin ko na we de na mo ka mo de no penifo gitini nya de fuma ketuem na boa na Ghana for school for bosene na mo de o mo ka no makwa kotua mate na mo gumu honi mu ase. Fund depends on the timely repayment of loans, ensuring resources remain available for future students. In this regard, the partnership between the Student Loan Trust Fund and the Controller Accountant General Department offers an opportunity to strengthen loan recovery and improve the long-term sustainability of student financing in Ghana. As the custodian of the Government of Ghana payroll system, the Controller Accountant General is well placed to support the identification of beneficiaries employed in the public sector who are on the mechanized payroll, thereby facilitating loan recovery through structured payroll deductions. Subject to the applicable legal and regulatory framework, such deductions could be administered
as statutory deductions to promote consistency, efficiency, and compliance. DLFM. We have already identified over 4,000 beneficiaries on the government payroll through the collaboration with the trust. And in the coming days, we will engage the trust to agree to the modalities of implementing these deductions. We envisage that these deductions will become one of the important statutory deductions on beneficiary salaries, alongside existing obligations such as Senate and PAYE. What we want to do is that the deductions will be treated as statutory and expand equitable access to higher education. Ghana form of repis kaku school makwaji busia na muntu ante na ombeje tene kakra nkra na eja omde akutua kanibi ene a wuti ye no ona ye panipa oda controller and accountant general department ano Mr. Kwesi Agyei ana wote ne nkene ne kwakra mo no ana board chairman at the market fund Mr. Emmanuel Pesra esi kirem say omani abrese krotom ebu adwuma wadre ehwesem Oma modern disika butu emu odu ade akwakoboa student loan na aboa sebe ya Ghana fo no ekwakopa bosia na moto school susu apon na mokwa sika mope no monsebeka na moani enkoye mutanta wo manyim. The improved coordination between the student loan trust fund represents an important step towards addressing the systemic challenges in coherent and sustainable manner. Get Fund remains firmly committed to working with the Minister of Education, the Student Loan Trust Fund, and all stakeholders to ensure that Ghana education financing architecture remain robust. From 60 million, as we heard from Madam CEO, to about 200 million to the Student Loan Trust Fund. Additionally, Get Fund also through the Student Loan Trust Fund disbursed over 50 million for free tertiary education for persons with disabilities to cover full academic fees for eligible students. And I'm happy most of them are here who are beneficiaries. The uncapping of the fund has significantly strengthened the state's capacity to support the implementation of the free senior high school program and the technical institutions program, while also enhancing assistance for vulnerable groups, particularly persons with disability. DLFM 106.9. Any awoti ye ono na ye board chairman at the Get Fund ni at the Mr. Emmanuel Bezra and awati nini. Yentwa kasiabone sona Ghana Police Service ede kokobo abetuja a eno ekwama final year eye student omo senior high school sawodo a eno ewo man Ghana mo mbetro mo wasin so henon ewie eye ochina fiada ye homa bobosom ne detoso eye dunkunu won fimpimienu ne aduonu siemu echemu se basabasa ye bia no ebekoso ewa abro matron so heno ewie no omo momadia ehu ni se omo bejai esan so mo de kokoboy etuja ewa bra eye school mo fra be ye nsia ekoye basabasa niema ewa apa East Mantem nima eno no omutimi ekire wom na akwa eye Zibila Senior High Technical School mo fra mienu eye ade police for ekire wom esan so mo wie school ana mo kwhye eye achechefo apartment esan se minim die achechefo no etimi ede ye wom anu to ma wie school a omudi ja akoto apartment nim san so ana boku Senior High School school mo fra 9 and the basabasa yo and omkoto share school penifo so SS school na japade ama police for ensa etimi eka wom na ye statement omudi betu dwa ene ya wo ya homa bobosom ni de tosu eyedun wotwe e won fimpi mienu ni aduonu sian mu ana ye police service for HMA candidate ni na ehwe so mbenya ho hyeso ombebumra so wo wie na pesa wonji wani sa champagne bi na abenom a wanom opesi etu powder gusu na nsuo ne edi begusu a na chese maye ne fefe ne watimi akọ fie na chese watimi akoda na omu chire ma sabasabasa ye eni eja hyehye so omu to hye ye mpenifo so ya chechefo ne so ne ha adwen esan so obekọ school eye mfie miensa abọ homodin atron so ha wie na basabasa ye ne asodi nti na chese wo se wo da che ha adwen nti no obọ mo kokọ
se emo obia enkoye basabasa esan se omo de omo chewa omo mfa wo ho enchew na omo san so edito eya awofo ene achechefo anim so omo momodia ehwe san hweso ne asomdwe ebetimi akoso ewo school mu from eche omo wasi ensohwe no yo ya da posifu ase na mo mamda ne mo nyire se be ya de obedi nsem hunu no emla no ebetumi ede na to no level na asomdwe ayeden aba oman no emu yenyina we so na yekenka madwe nkyire ne bi emfanso mo ewo Facebook no so a me wo fa sek piaga de aba no so hwe live edi free achem asafo me da se na sanse na kobi asamo de aba no so me adwo wo fa Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa na wira ho pa na wira ho pa free say arapa yo obi a oyena danfo pa na danfo ankasa twetwem twopa just last week oni de nkomo ene arapa Ghana fo ko kwesi akan na o makodi nkunim a ani gemro so ma ne krafiri nsem ye ne ye pa na wira ho pa o se yankopon emfa alaba ne gentle so emfansi ye pa kobi asamwa no Lakeside Estate eno de ba na Kofi Parliament dia ba na o se DL News loud in agrabo bikuma apa go Black Stars Kofi Parliament ni me da se na Richard ahwede aba na so ma yadwo wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adjoa Agyei Sikapa oda ya se na dwumade so nko ayebo esom o my Ghana na kasebo ne official na emu de sa no manam na ndam DJ Ghana man fidi so gwechire station DLFM Manes DJ Ghana man o se oda ya se na dwumade ayebo so mo man kasebo ne na po bam ede ade ka sen na ode aka ho ede apam me wo fa se comfort mighty oso ma yadwo wo fa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa DLFM news no ye se kutu se be bam onapo mall fire ene wodi eja ede aka ho na me wo fa se master planner junior kentampo de aba o se DL news papa keep up o se keep up the good work enchen kase yankoma honabo Sofia a free ye danso Bono East regional woman organizer still maintain ene ono so ede aba ye gina we so na yaba mo nchen na godie mu sansam so de ye nuanom xenophobia fo no ebimema nyina mo kuto na mu ni din the whole of Africa o mai ba ko mu ni din no omodin the South Africa fo na group A ana no mo ne mai kofo kosi akan na mai kofo prepare kire kamienu ma o mantumi ante amosanya two red cars kan ho enanso o mo ne Czech Republic e de ayantam se sia no mo pon e ba ya kire din 11 South Africa fo na nya ba na ba ko ya me ya pa o manya 1 point a o mo di kofi akwa kire president xenophobia de mo nya ni o mo last match ne de eden ya no so o mbe san lu su na mo de one na ekome e de akofie Ghana ni yi bebe yadu ye ba wonchen ofie ho no musofa na me sofa eno na ma ohina pakan mu ye ha wo ba 30 seconds na ye nkwa wo cha me yi visa ya bre na me mpa ho ya bre ye kofie me wo fa sika se de wesi be ho modwe no endra blasters for ma yanna ka si ye da na nso mo ho donti yanna ni na say endra Ghana ene Panama agu kansie ye to dwe ya nkumide ba ye ana mo fa semra nim ni 26-year-old private legal practitioner me wa fa se ni din di araba tete match na ho ni je nko a wakwatwa ma wanya akomaya dem wafrim ewo standard hostel ewo bomso ewo santimantem me kai ye kwa dadi Lumba yi na ho na me kura me koda ultimate hotel ho no ma bomso ha nti ho de minimum pa awukwa awon aga junction potem ho no ma wonsa nifa so ho a wo free tech na ekwa wonsa benkum so ho a me wo fa se awukwa enti Ghana match na kum nipa ba ko Ghana ne ye yaro ho se ma sie ni ahoma ne dem 0534050199 0593406565 Ghana kwesi aka edi nkunim alaba ni je akomade ache no tim wawu majo yeja o afa Sammy udini ma bia kasa free afa mbacha afa Nhyiraba me kasa fi kasa maybe sister maybe say nimre me ntie umfru kaso a oh arewo afa Nhyiraba asemwe de arewo ba nyame fa ne kransie ye mai yo ya da se aja mi ti aseni se aka ye se ya enya na ka be ha no na ya se ye di nkunim su na emo ani die timi ku ni pasa se bibia wo ye boro so a betumi ku Ghana nyame hu ye mobo me da se ohun ye nyina mobo ampa majo ba jo me jo so Sammy P champion man udini ma bia kasa free me ba je free me ya me kasa free teshi me sa me yentie umfri eye teshi mame ni ano yako anya busuafo nyina so hyeden
na dem yare South Africa for na o ma bodro Asheme pa pompa pa sen capacity kwa competition and as a referee ni buka ko hwe bia na kwa over 10 kra and so yamfa and share next match na fi o mulutu enwa no me da se na adwen kyerema adwo Eja ofa Kofi manie Jamala Kofi entie nyame adometi apo yentie umfri ashama Diamond City ofa edia Ekasen Ekasen Blasters kuni oh atemo yo the Blasters team we ka kuni pa kuni pa yes South Africa bodro ye bi en komo na komo ye wo foni ga vinga juma me da se pa ma jo me dofo nanga kwanso oh kwanso boko bra kwa me na boko de ana we SK dodo a SK me yentie umfi dodo a ene da Ghana fa ya de ye te won se ye na ye de England de omo foso na mo hye mayen na ka che Kofi ma so ye hwe bo no akwa so so na ofre bi yo mate me da se majo Pato ye Nhyiraba Kwadwo Sammy Dexon bada droba achem edukro champion ni mre yentie o ba Sammy ne tini se de ha on se ha me sa because obi a wo kwan a obefa so atia na nanom wo ensiedo enti se wan ko yibi bona bia bi mum na nese na akoma kekana ene ye machine o sina ene gibro so na owu na se enye ka asem ni bidi a ene ne nyame mfa ne currency asu bi ne obi a wo fa so astra na no na sabi bi wo se toda wo anana se wo ye ne champion pa o ko so bitie how to share Ghana Blast team na ndo na mhwe bora mkumatu na mpa na ma adwene ba wo so se na ndi hu se mfimfini wo na bo ni gina yen so sa obi eno hand mfimfini ma yen yo ndi wo no minimini ya wo se me ye ma wo se na wo kan no kwal de ya ba ko pe Ghana ni na ye do Ghana na so ne ma de nkoye ma yen amin kan me da se pa mi wofa senior man ma jo bedofo Professor Midi me so champion udi na bia kasa free action o yibi yentie mfro yibi senior ayo South Africa for na meka we kakafa omo yenu ya ba na we woni mom ni asem da dwapa oh okay yeah in fact senior Mr. Webeka and Sisia no yeah said obi a okwan a obefa so a obefiri mu no kwasem iwe ankwan koye said anamambo ni dia na se bi akwachi no obema di dem na se na ne man akuru da ne man so na so a me tene fa me wi abuka bon pa se ebade be fa do mani baby ka atena I say odo ne man e a wodi na e fa mu a we kokobae ye tikire bushafo ni na ewe na na fo nyina so ye nhedin mate ye da se pa South Africa de de wo mbe free mu last caller ni ye mfa frefo ni fancy ma jo medofo yo ye ga wo bere udini ba ya me adometi apo udini ba bia kasa free senior me kasa fi isa Kofi sa fan party oh champion me yente wanimre oh enya bana we from na wa ma me ra ho pa ya ko so ko ne na ya na ta anko se na ye ye di momu no de ayo ho momu abre ye oh de me ka te na me fa ne kan si amen na me fa ne kan si pa na Ghana for so na sa ko bobo na coach no ye ahwe because in brother ye nya me na bo ye dia na ka da ayo ho na be fie okay mate me da se pa oh me wa fa say want Kofi me yemfa we ni yemfa nso so majo Nhyiraba what ni odobro ni janche yemfa mpa nka ibenya asem anya asem ketua asem pa de gambenya bi because enka oni pausa ko nu benya asem kase pa no Kofi tela batiase ene ko nu benya asem over senior odobro ni janche yafe ni pa ke ne ma ya pon over no kwanya gupo ni ni ewura ho pa it is a blaster press and so mo temenka ana so ma tese again awu a obi bonus bia obenya bia no including coach no bia tese ni bia so kakra eva go bushia ne nsawa eno ano no me no ya adwen pa adwen twene mu ohwiam pa sika de me wofa se west kan ne ya adwen o man ho do na baye de akuwo entinka o mo bonus kakra nkra no bia pone kakra nkra na nko mo de ba na nka ye de akwaye somebody sanka nya bad 26-year-old lady o afini wenya 26 years
owura bae ni mu no afina afiaba afini washa na bra boase ne prime time obebo bra ene wafiri mu oma na ho do ntintinka senka nya bad ana hu ni sei if a very possible nko o enya possible se ne sika no manya ne se bi wo oh na den omo de beba oh no so obi ama $5,000 the question is omo ni mu o say news no mate enti ye be pushi e pushi ngwa de bedu so e bedu so eya me ya na e ba ni sei na eya na sei ya na abeti o Sika eba ne sade ase ya esu no wusu a wo mani mpie bebre so wo sade bi tumi ma na boro so a ye bo pa ma tumi antumi nsu bebre sa o ebi aya woda ai enkwa mu nam na o mekaze ko vitela say ene ma me ye nkatenkwa bi na kire say that day ni pa na nam ho aye den na ma me akoto na ntwina papa bi ye mu ade o na kofi kofa kuntuna ase na say wakotwe kwantere na say owia amaze fa me vema na pa basa ya bora mani mu ase na say otiamo emba ye alwade ye so na se de aye no ye se ma na mo se mema nye but ye wusu na musu e no kre say na ko mema banye na muti se de bi ye mo mama sombo na se se amu no hwan ne ye be bo no sombo no mo de mema nye ya kompa bo pa adwanam so kompa bo pa awade nso ye be ma na be wa no ana na emu nyai na bibia anyam ya sese ye kunafo ba gine ma na ye di lie mi so mo membio na mi kura wu amma ya mobo obi a wonye wawu akwase dai obi a wonye no wawu a kwase da kofi asem emu nya ya enya nwanwa obi a ye wu a kwase dai osimi kura wu ma ya mobo okwa kwade ya yeze ezo oba ne bemenya asem osem be ware kura pin sei kura na me da me ware da wo fa me ware ade a bedi ka to eye pin kofi ana meboa ye beto pin e de ahyamu nsem sei je ne mo kwa na se bibini na samfe ye na udi matema enka nyenze man to pin ama pin ne de meto tu na me de ba ko ato ama wo kan na me ya ahyamu nsem mo adwen o kasi abone ye gina wosi na de nyina de asi musebufo ne ye meis mebele atwa ho fedua soko hima ne semo e de ema ye champion tailor Bema tentene gram wini ho fa dwa na me kire me kase ni in fact ne ho fa bruta ni din ba ko ya nsoroja ayon boy wutunutu ase wa kra bo visa no ontie ne wate onfa wonye bogampo no de ayeso an kra de kopie mo Facebook NF YouTube makase bo no wunya bi ehwe yem Mr. Sammy kwa a man friend said DJs gibini sanu wa da bruta chinchim kase frem fuma do sumi ni minister technical producer akenka fo YouTube no pe edi ameje so ya wo for say ade yo de wa amfa tin Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ni bantwere bona na otafri jam ene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa Sika so hwan na ba the international DJ Afiba na mayana nte se ne di anwom no be hwie agu ho pa wato no boase ya hyehye bi agu ho no ma in fact mo be feel bluta nte yesere mo kasa vire mu yifiri ha mo to petetu free za me kwe kasa ni radio no so biu agesa ha ma kyen asofo no be ba na ade ya be kyen morning show team betena se enwom nko back to back ne mesere wo radio no Bomade na fa group aso e kire din ye mamu nyina monitor a ade hye Minia FM me waso ene umre kakra na menka Dio for Plaza Hotel